I roto i tētahi whakatau nui i te 29 o ke topa, ka riro i ngā uri o Ngāti Wāhia o te mana ki ngā whenua o te whārua o te whakarewarewa. Engari, ko whakatakotoa Ngāti Whakaue iwi noho tata i tētahi tono ki te kōti pīra. E ki ana, kei te tino māharahara rātau ki ngā whakapapa me ngā tikanga i whāia ki putai tēnei whakatau nei. Aneira a Timothy Chakiwai e kai kawe kōrero o te Waiariki. Whakarewarewa. He whenua mui a katoa e te nāwha. E ki te ai i ngā putana nāwha. Me ngā punawai, e korowai ana i tēnei whenua. A kua whakawhiwhia e tētahi āpiti reihana ki ngā hapu e toru o Ngāti Wāhia me tū haurani. Ka waimaria ko ngā hapu e toru o Ngāti Wāhia a tuki te rangi, a huarere, me hinganoa. I ki te paewhiri i te tau ko 1881, ko te whiwhi o ngā hapu e toru o Ngāti Whakaue i ngā whenua mai te kōti whakawā whenua Māori i he. E hara i te mahi māmā, he mahi aua kē, tā rātou mahi ki te whakarongo i te hohonu o ngā kōrero. I te tau 2008, i whakatūria tētahi tarahiti waena i a Ngāti Whakaue me tū haurani Ngāti Wāhia mo ngā praka whenua e toru. Ka re rātau i tareka te whakatau i te toha o ngā whenua, a i te tau 2012 i tū tētahi āpiti reihana. Te tīmatana o te pakana i roto i ngā kōti, tae noa ki te kōti pīra. E ai ki te āpiti reihana i he te hoatu o te kōti whenua Māori i ngā whenua o Pukeroa o Ruāwhata o etahi o ngā whenua o te whakarewarewa ki a Ngāti Whakaue. O tira nā te tikana te paewhiri i whakatau i te utu. Heoi, hei tā Ngāti Whakaue kua tuku rātau he pīra i runa i ngā āwanawana a whakapapa tikana anō hoki. Hei tāna hapu e toru o Ngāti Whakaue, e nari ana rātau i ngā whakatau na kōrero o te paewhiri, a ka re rātau e tuku kōrero kia o tira anō te pīra. E koropupu ana te whakatau i ngā kua takahuri hoki te tarahiti o Pukeroa o Ruāwhata ki te tuku pīra i runa i te whakatau a te paewhiri āpiti reihana ki te hoatu i te whenua o Ariki Kapakapa kia Ngāti Wāhia o Anake. Surprised that we've landed in this result where effectively a panel have determined on the one hand we recognise the shared mana whenua there, but on the other hand we're going to basically eliminate your mana whenua interests because of factors that occurred in their view after 1881. E mana wanui ana a Ngāti Wāhia, e ki ana kua rite rātau ki te wawao i te tai ororua o whakarewarewa, aha kua ngā pīra a etahi atu. Timothy Chakiwai, Te Karere.